Daleko poznati, ali Hrvatska ima još jedan par sestara koje suvereno vladaju borilačkim sportom. No, u slučaju sestara Znaor iz Malinske na otoku Krku, u pitanju je kickboksing, višestruke su svjetske, evropske i državne prvakinje, Ani su 24 godine, a Eli tek 12. Uspješna učenica i učiteljica na pripravničkom stažu i junakinje su današnje bolje Hrvatske. Zajedno imaju 36 godina, od čega 29 godina treniraju kickboksing. Sestre Znaor medalje i pehare davno su prestale brojati, kada ih je bilo 400. Sve je počelo sasvim slučajno, tata mi je bio trener i jedan dan me poveo sa sobom u dvoranu, međutim ja sam se u jednom trenu ustala i počela raditi vježbe. Ana nastupa u nekoliko različitih disciplina i kategorija, pa je tako već u 24. godini peterostruka svjetska kickboksing prvakinja, a četverostruka europska. Krene borba i jednostavno zaboraviš uopće da te itko gleda i boriš se do kraja. U statinu trenersku pomoć sve naučeno zadnjih 9 godina prenosi i sestri Eli. Borite se jedno protiv druge. Ponekad. Kako to ide? Dobro. Ona pušta malo meni. Sa samo 12 godina Ela je aktualna svjetska i europska viceprvakinja, dvostruka prvakinja svjetskog kupa, trostruka državna prvakinja. Svjetsko prvenstvo ili europsko uvijek imam trenu. Kako prođe onda? Dobro. Čim uđem u borbu se odmah smirim. Odlična učenica i diplomirana učiteljica s rektorovom nagradom. Talentirane sportašice iz Malinske na otoku Krku treniraju i tekvando. Uz trud i odricanje kao i do sada, novi sportski uspjesi su im zajamčeni. Eto, Željko, uspješne sestre Znaor, dobar su uvod u sportske minute u kojima dominira muški nogomet. Tako je, počela je Španjolska.